kumsom nga pathuma upa ani to na chungin afapa kumsom ni palimi bial nu emo antethin Indonesian nu pakhat chuan annu pathalak Instagram lama apholan nuin social media lama soizui a hlole netizen te chuan nu ni lawin fanu ang ma jok an ti hialani Puspa Dewi hi Indonesia Jakarta influencer niin akum upat ngai toin alang no pang hlea heiwang hian mi ten achan chin an soi hoi hoi mai ane kumsom nga pathuma upa ni to ma se akhosak dan auluka wangle fitness routine azom that ema wangin nula kumsom ni mi ang main alang no sarang mai ani awang lai hun kumsom ni borvel anin fa pani anei to tuna hian tupa pakhat anei to bok apasal hi kumsom nga paruka upa ani Puspa chuan afapa kumsom ni palia upa thla alak puya piangin miten afapa bielnu emo antifo thina achan po afapa ang maya alan no pan wangani chena presin atarlan dadin Puspa lan moina thuruk poimo berchu hunbin naya in soizoi le eile in uluk pa ka milim thei tak ani awang ani ti atarlang Puspa Dewi hian middle school azerlai tang toin sport angai na hlea zumba aerobic influencer le basketball te chu a game ngai nat ani thu a soilang bok Puspa Dewi chu kumsom nga pathuma upani to ma sela amel en mai chuan akum chu number mai ani ti aul hle ani achang changin TikTok video upload thin thu a soibok